16. godinu obeležavanja manifestacije Noć muzeja obeležilo je 236 događaja na 53 lokacije širom zemlje. Pored bogatog redovnog programa, aktivno učešće imao je i Narodni muzej grada Zrenjanina. Večeras naši posetioci imaju priliku da vide 4 kamerne postavke. Za naše najmlađe sugrađane pripremili smo 3 radionice, a za nešto starije smo pripremili koncerte, predavanja, projekcije filmova. U Noći muzeja za najmlađe posetioce arheolog Narodnog muzeja u Zrenjaninu Aleksandar Šalamon i konzervatorke Olivera Starčević, Dijana Boroš, Tatjana Petrović i Ana Kostadinović-Nemet spremili su radionicu pod nazivom 20.000 godina pod morem. Iste večeri bila je priređena detektivska igra u okviru koje su najmlađi posetioci bili u prilici da se upuste u potragu za morskim zvezdama po stalnoj postavci. Od gline smo pravili sipu. Tražili smo zvezde, u stvari gledali smo sve šta je bilo, videli smo kosti i neke učionice.